салом алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, ҳамзабонони азиз, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо доред. Ба ҳамаи шумо гуфтанӣ ҳастам ки мумкин ки соли 2020 барои баъзеи шумо соли мушкил буд, соли вазнин буд. Барои баъзе одамо аз ҳисоби иқтисодиёт соли вазнин буд, барои баъзе одамо аз ҳисоби саломатӣ бисёр мушкил буд, барои баъзе одамо рӯҳан вазнин буд. аз чизе ки набошад мо бояд ки ҳамчун миннатдории худро баён карда ин солро гусел кунем. чизе ки набошад имсол ин як имтиҳон буд барои ҳами мана шумо, як имтиҳони бузург буд. мо фаҳмидем қадри ёру рафиқа, қадри оиладория, қадри зиндагӣ ба расидем, қадри хиштабор ба расидем. баъзан ранге ки худи токи свет мезидагӣ бар ин бошад, халқи мо як бедор шуд, мардуми тамоми дунё як бор бедор шуд аз як хоби ғафлат бар ин будагӣ. як қадру қимати инсонӣ зиёд шуд. барои ҳама қадр соли 2020 ман ва соли ганда гуфтан наметавом, ман гуфта метавом ки ин соли як соли имтиҳон буд барои ҳами мани шумо. ман медонам ки бисёр мусулмоно, мардуми мо бисёр аз ҷиҳати мусулмонӣ соли нави ягон кас табрик намекунад ё ки ҷашн намегирад. барои ҳамин қадар не ки ману шумо дар хотир бояд дорем ки соли навам ки ҷашн нагирем, ман шумо все равно табрик гуфтанам дар кор ба қадами нав дар соли 2021. аз ҷиҳати исломӣ мо соли нава ҷашн намегирем, ин ҷашни исломӣ нест. не ки мо аз рӯи ҳамин календар зиндагӣ дорем. ману шумо аз рӯи ҳамин календар охири итоги соли 2020 мегузаронем, баъд 2021 бо нақшаҳои нав мо мекушем. барои ҳамин қадар ману шумо бояд ки қабул дорем ки нақшаи кории мо, натиҷаҳои кории мо, анализҳои мо, санҷишҳои мо ҳамаш аз рӯи ҳамин календар мешавад. аз рӯи ҳамин календаре ки ҳозир ману шумо соли 2021 сар шуд. барои ҳамин қадар ман мехоҳам ки дар ин дарси имрӯза ба шумо дута сета чизҳои асосии чиза гуфта гузарам. якумин чи хел санҷиши соли 2020 карда итог бировардан, то есть ҳосилаша бировардан навистан барои худатону чӣ хел нақшаи мақсадҳои асосии 2021 гузаштан ки шумо ҳар як сол ақаллан зина ба зина болотар рафта ба мақсадатон расед, ба мақсадатон наздик шавед. баъзе одамои мо бисёр аз рӯи нофаҳмиҳошона гумон мекунанд ки ҳаёт ба нақша кашидан шарт нест, худотият ҳамтоям метиҳад. ин фикри хомай, ин фикри ба ақлӣ нест. шумо бояд нақша кашед, шумо бояд нақша дошта бошед. вақте ки шумо нақша мекашед ба худованд баракаша метиҳад. ранги деҳқон мешинонад, баъд меҳнат мекунад, парвардигор баракаташа метиҳад. инҷи ба ман мехелад. барои ҳама ин фикрҳои хом ба дода нашавед. аввал чӣ хел анализ карданатон дар кор. шумо гиряду аввал анализ карда бинед ки аввали соли 2020 ба аввали соли 2020 ба чӣ хел нақшаҳо доштед, кадом мақсадҳои шумо барои худатон гузарондагӣ будед, кадом мақсадҳо доштед шумо. амо мақсадҳои соли 2020 нависед номери 1, номери 2, ҳар якташа нависта фуроед. кадоми ҳамоне ки дидед ки ин мақсадатон ҷо амалӣ шудааст, ҳаллаша ёфтааст, хорошо. баъзеш мумкин ки ҳаллаша наёфта як 50% бар ин ҳаллаша ёфтагиай. значи ин мақсада шумо бояд ки соли оянда ба гузаронед ки ва дар охир расонед. номери 3 ҳамин хел ақаллан шумо ҳамон мақсадҳое ки соли 2020 доштед ҳамаша рӯйхат карда фуреду ба мана инҷи ба натиҷаша бироред. мана ин мисол гӯем 100% ҳал шудагиме, худо ба шукр хеле хуб. инҷи ба якчи чи хулоса буданаш дар кор. шумо бояд ки якчи ба хулоса карданатон дар корай. барои чи ин мақсад 100% амалӣ шудааст, а ин мақсад чӣ омӯзундед? ба шумо ба даст овардани ин мақсад чӣ дарс дод?
чӣ хубӣ дод. Ана ин мақсад барои чӣ 50% амалӣ шудааст. Ин мақсад мумкин ки тамоман амалӣ нашудааст, ё ки 10% амалӣ шудааст, ё ки амалӣ нашудааст. Барои чӣ ин мақсад амалӣ нашудааст? Ҳар як чӣ ҳамин ба хулосаша нависед. Вақте ки шумо хулосаша нависед, шумо менависед причина, сабабаш дар чӣ будааст? Сабаби ин мақсада амалӣ шуданаш чӣ? Сабаби дигар мақсада амалӣ нашуданаш дар чӣ? Вақте ки шумо ин чиза нависта фуромадед, ба шумо ин хеле ёрдам мекунад. мо ина самоанализ мегӯем. Мо ина мегӯем ки вақте ки инсон аз болои худаш санҷиш мегузаронад, вақте ки шумо аз болои кори худатон санҷиш гузарондед, хулоса кардед, итоқ буровардед, шумо мефаҳмед ки хатоятон дар чӣ буд. Ана кун ҳама вақт як формула ёд гирифтанатон дар кор. План, факт, анализ. Ин чӣ гуфта ки нақша, ана кун фактически чӣ шудагӣ ҳаст, ана санҷиш, анализ карда диданатон дар кор. Ҳамин сета чиза шумо доимо такрор ба такрор карда рафтанатон дар кор. Ина бояд ки ҳар моҳ одам кунад, баъд ҳар квартал бакунад, баъд ҳар сол бакунад. Баъд мебинад ки хатоиҳош кам шудан мегирад, ана результаташ биёд, натиҷа зиёд шуда рафтан мегирад. Рӯза рӯз шумо тавоно шудан мегиред, аз ҳисобе ки натиҷа бисёртар мешавад. Агар ки шумо хоҳед ки шахсе дороманд бошед, давлатдор бошед, ба илм бошед, шумо бояд ки шахси бузург шудана ёд гиред. Барои шахси бузург шудан аз як чиз сар кардан дар кор, то есть ҳаракат кардан дар кор, усилия вкладывать кардан, ҳаракат кардан. Ҳаракат аз чӣ сар кардан дар кор? Қадамои майда. Мақсада калон гузоред, не ки қадама майда гузоред. Мақсад калон будунаш дар кор ки шумо бинед ки баъд аз 1 сол ба ё 5 сол ба 10 сол куҷо меравам, не ки қадам майда будунаш дар кор. Маленки мишагами қадам зада аз мақсадҳои майда ба даст овардан мегиред. Натиҷаҳое ки майдае ки шумо ба даст мебиёред, шумоя ба мақсади бузургатон наздик мекунад. Рӯза рӯз. Вақте ки шумо наздик шудан гирифтед, осон шудан мегирад коратон. Дар Қуръони Шариф гуфтагӣ аст ки якумин чизе ки Худованд офаридаган қалам аст. Барои чӣ қалам? Барое ки вақте ки қалам ҳаст, ҳама чиз нақша кардан мешавад. Ҳама чиза ки вақте ки шумо нақша кардед, шумо бояд санҷида метавонед, санҷиш кардан метавонед. Вақте ки шумо санҷиш кардан тунистед, шумо ислоҳ кардан метавонед, хатоятона ислоҳ кардан мегиред. Инсоне ки нақша надорад дар коғаз, вай ҳаёташ ба муваффақ шудан наметавонад. Як бор ранги 50/50 ранги казино барин. Як бор бурд мекунад, як бор бой метиҳад, як бор бурд мекунад, як бор бой метиҳад. Ҳар вақт чӣ мегӯяд? Ин дафъа худо дод, ин дафъа худо надод. Не, ин хел нест. Агар шумо нақша кашида кор кунед, Худованд ҳама вақт тарафдори шумо аст, ҳама вақт дастгиритон мекунад. Ана кун дар соли 2021 чӣ хел мақсадҳо гузоштан дар кор. Ин аввал анализ мекунед мақсадҳое ки шумо дар пеш мондагӣ бидед дар 2020 санҷиш карда буред, бинед ки чӣ камбудиҳо буд, чӣ хатоиҳо буд, аз чӣ сабаб. Мана мисол агар ки баъзеш ба вақт нарасидай, вақт нарасидаст, аз ҳисоби чӣ вақт нарасидай? Значит аз ҳисоби ки шумо ҳамон вақта дуруст управлят накарданед. Ё ки баъзе ҷо мекунем ки пул нарасидаст. Пул нарасид аз ҳисоби чӣ? Значит аз ҳисоби ки хароҷототон зиёд аст, ё ки аз ҳисоби ки мумкин продажа савдотон пастар аст, ё ки аз ҳисоби ки даромадатон кам аст. Ҳамин чизҳо ҳамаша ба қайд гиред. Соли 2021 чӣ хел мақсад гузоштан дар кор? шумо барое ки мақсадгузора ёд гиред, аввал бояд ки шумо фаҳмед ки мақсад чӣ асту орзу чӣ ай. Орзу дига, мақсад дига. Орзу чӣ аст? Нигоҳ кунед, ҳама чӣ аз хоҳиш сар мешавад. Хоҳиш набошад, ҳеҷ кор кардан намешавад. Желание аз хоҳиш сар мешавад. Хоҳиш орзу ба мебиёрад. шумо бояд ки орзу дошта бошед. Одаме ки орзу надорад, вай одами мурдагӣ ай. Ман бисёр одамҳо дидагӣ ҳастам ки зиндӣ берун аз гур, то есть мурдӣ берун аз гур. ин чӣ гуфта гап? Пошакаш қати гашта истодааст, не ки умеду орзу надорад, ягон нияти хуб надорад, ягон дар дилаш алови гарм нест, ягон умеди рӯзи ояндаш нест. Вай одамои ман мегӯям зиндӣ берун аз гур. Ина тамом мардум ба мегӯянд, як сухани халқӣ аст зиндӣ берун аз гур. шумо орзу доштанатон дар кор. Одам пир мешавад ҳамон вақте ки баданаш пир ҳаст, не, ҳамон вақте ки фикронаш хом аст, орзуш нест. Одам мемурад вақте ки вай қабр ба мебарад, не. Бисёр одамҳо ба вақт мемурад. баъзе одамҳо ҳамин талаби мактаб тамом нокарда мурдагӣ, чунки орзу надорад, умед надорад аз зиндагӣ, фақат дилшикастагӣ, фақат фикраш фикри зиққӣ. ғарибам ман гуфта шер хонда гашта истодааст. вақте ки шумо бисёртар ин чизҳоро гуфтан гирифтед, худатона ғариб гирифтан гирифтед, ҳаёттон ба ҳамон чиз зиёд шуда рафтан мегирад.
ҳамон мушкили бо ҳам бисёр шуда рафтаам мегирад ҳаёти шумо ба чиба ки фикри шумо ҳамон ба банд шуда мемонад. ҳар чи фикратун ба ҳаст ҳамон чи ҳаётатун ба пайдо шуда мегирад. нигоҳ кунед, ҳамин чи аз хоҳиш сар мешавад. баъд хоҳиш орзу ба табдил додан дар кор. орзу ин як меҳр дорад. хоҳиш мисол ман имрӯз мехоҳам ки либос навхарам, ман имрӯз мехоҳам ки мошин дошта бошам. не ки вақте ки орзу ба шуд ва дар дарун як алова, як аланга мегирад, дар дарун як гармӣ метиҳад, як қувват мебахшад одам ба ана. не ки орзуя ба мақсад табдил додана ёд гиред. мақсад, фарқи орзу мақсад чист? мақсад зонаи комфорти сознани шумо ба ҳаст. мисол майнаи сари шумо ба ҳамин хел ҷо ҳаст ки ду ба тақсим мешавад майнаи сари шумо. як қисмаш қисме ки шумо ба комфортна, то есть ба ҳузур, шумо ба роҳат, як қисми дигаш дискомфорт. ин чи зона за предели зона комфорта. ин чи гуфта гап? нигоҳ кунед, орзуҳои инсон дар ҳамон ҷое ки ҳастанд ки дар ҳамон қабати сознание ҳаст ки ҳеҷ корам накунӣ ки ҳеҷ гап не. ҳам майлаш бад мекунем, ҳамалаш кай худотият мешавад. не ки вақте ки мақсад бошад ҳамон зонаи дискомфорт баҳай. ин чи гуфта гап? мақсад мана мисол шумо мехоҳед ки чемпион шавед ягон варзиш ба, ягон направление варзиш ба, ягон соҳаи варзиш ба. барое ки шумо чемпион шавед шумо маҷбуред ки болои худатон кор карда, меҳнат карда, ана ҳамон сфераи худатонро зиёд кунед. агар ки ҳамин рӯз 5 та анҷумане кунед, 50 та карданатон дар кор. ҳамон сфератон ба қуввататон зиёд шуда рафтанаш дар кор, 100 та буданаш дар кор, 200 та, 1000 та. нигоҳ кунед, я мақсад зона дискомфорт ба, орзу зона комфорт ба. ана барои ҳамин қадар барои орзу ба расидан бисёр одамо орзу дораду мана ҳамин чи ба мақсад ба табдил додан наметавонад. аз сабабе ки ҳамон орзуша мақсад ба табдил додан наметавонад, барои ҳамон ҳаёташ ба ягон дигаргунӣ пайдо намешавад. ягон дигаргунӣ пайдо не. фақат агар гӯё ки ту мехоҳӣ ки сарватманд бошӣ, конечно мехоҳам. ту мехоҳӣ ки бузург шавӣ, ҳа мехоҳам, ки намехоҳад. не ки орзуя мақсад ба табдил додан ёд гиред. значи якум нишондодаш орзу территория зона комфорт бай, мақсад зона дискомфорт бааст ки шумо шумо маҷбур мешед ки меҳнат кунед. дуюм нишондодаш, значи якум зона комфорт, дуюм чи гуфтам ман? то есть зона дискомфорт. анакун дуюм нишондода чи аст? мақсаду орзу ин як чизе ҳамту калони беҳисобу бекитобу як абстрактна. ин ҳамчун дар хаёли одам аст, ҳамчун дар тасаввуроти одам аст орзу. а мақсад бошад, мақсад ин измерими ҳаст. измерими гуфта мо чизе мегӯем, ҳисоб кардан мешавад мақсада. вақте ки мисол одам мегӯяд ки мана мисол орзу, ман мехоҳам ки сарватманд бошам, ин орзу. мақсад, ман мехоҳам ки ҳамин сол 200% даромадам зиёд шавад, ана ин мақсад. дидед, ина ҳисоб кардан мешавад. вақте ки ҳисоб кардан мешавад, вай контрол кардан мешавад. вақте ки контрол кардан мешавад, вай баъд таъсир расондан мешавад, дигаргунӣ овардан мешавад. а вақте ки орзу ба дигаргунӣ овардан наметояд, мақсад ба дигаргунӣ овардан метояд. ин чи гуфтем? ҳисоб китоб кардан осон. ҳисоб китоб кардан осон мақсада. барои ҳамон мақсад тез ба амал мерасад нисбати орзу. сеюми нишондодаш фарқияти орзую мақсад. орзу ягон вақти аниқ надорад. ман мехоҳам ки олим шавам. дидед, ягон вай аниқ надорад. агар ки ман мақсад ба ҳамина табдил тиҳем, менависем ки мақсади ман ки ҳар сол 100 та китоб хонам. 100 та китоб хонам ки олим шавам дар соҳаи иқтисодӣ то 2025. мана ин уже мақсад. дидед, ин як роҳ дорад, як конкретика аст. то есть як аниқ чиз аст. аниқ ки одам точно медонад чӣ кор карданаша. вақт қати ограниченай, вақт қати муайянай, вақта муайян кардага. агар гӯё ки ман мехоҳам ки олим шавам, майни сар намефаҳмад чӣ кор карданаша. майни сари одам ба монанди компютерай. компютер ба точно задание додан дар кор. ҳамин майни сари одам айнан компютерай. ҳамин компютер агар ки шумо точно задание тиед, ҳамин компютер задани шумо гуфтагия иҷро мекунад. не ки вай ба точно задание агар натиед, аниқ вазифа натиедага вай иҷро кардан наметавонад. майни сари одам ҳамин хел аст.
دیدی نه؟ انا کن با یک چیز اساسیه که هست مقصد نقشه به تبدیل دادن یاد گرفتن در کار. مقصد آدم باید نقشه به تبدیل تید. نقشه уже نقشه هر هفته نه، نقشه یک ساله، نقشه 3 ماهه، نقشه مثال گویم 6 ماه اول. انا همین 3 تا چیزی که آدم یاد گرفت حیاتش به دیگرگونی خیلی بسیار میبرد. خیلی بسیار دقت کرده بینید. یک چیز عجیبش این است که مردم کمبغل من این چیز دارد، خواهش دارد، آرزو دارد، تمام نمی‌آموزد دیگه. چیز مردم ثروتمند باشد مقصد دارد و نقشه دارد. مردم کمبغل، یک کمبغل گفته ما بی پول نمیگوییم. من مردم کمبغل گفته تمام آدمی که ناموفق هست که همون کمبغل میگم. چرا که همه قدر بزرگی حیات به همه قدر چیگم خداوند دادگی همه چیز دیده آدم زندگی کمبغلانه برد، زندگی همون خداوند هنر دادگی، تالنت دادگی انکشاف نتیاد، شخص توانا نشود، значит وای فکرانه کمبغلی دارد. کمبغلی گفته من بی پول نمیگم. کمبغلی گفته من همون آدم میگم که ناکامه، با مقصدش رسیدگی نیست، نرئالیزовані آدم، تو است آدمی که خودش انکشاف نداده است، همه وای میشلینی کمبغلی دارد. انا مردم ثروتمند گفته کیا میگم؟ همون انسانی که خودش ثروتمند کردگی، حیاتش بای کردگی، همه جهت حساب علم، حساب توانایی، حساب خوشبختی، همه جهت حیاتش به یک نویگری هست. هر روز حیاتش به یک چیز خوبه آوردگی است. انسان به همین چیز انتخاب خداوند دادگی. هر یک انسان خودش انتخاب میکنه چه کدوم صفت زندگی برده نشه. دقت کنید این چیزها تقدیر به یگان مایده وابستگی ندارد. بسیار مردم فکر از بی‌عقلی و بی‌علمیشه بسیار همین چیزها تقدیر به تکیه کردگی. تقدیر شما که شما یا پسرید یا دخترید، تقدیر شما که من شما فارس زبان تولد شدیم، یک کس امریکایی است، یک کس انگلیسی است، یک کس خدای چین به تولد شدگی است. انا این تقدیر شما که در این عائله تولد شدگی هستید. تقدیر فهمیده گیرید که انا صفت عمر شما از شما وابسته که پروردگار انتخاب شما به دودگی، دستتون به دودگی. اگر نی ما رنگ ما حیوان میکرد، اگر نی رنگ که نمین گاو و خر و مال و گوسپند و درخت و گل هست همون خیل میکرد. درخت تقدیرش همین درخت اومدگی، درخت مرده میمرد، یگون دیگرگونی کردن نمیتاد. انسان کردن میتاد. فرق انسان همه حیوانات از دیگر مخلوقات همینه. آدمی که همین چیز نمیفهمد، значит ویم همون قطار همون مخلوقات برفته استاد است. نمیفهمد آخه. برای همه قدر همین فرقیت حس کردن ضرور. انا چخیل من شما باید که مقصد گذاریم در 2021. در 2021 شما همگی 10 تا مقصدهای اساسی گذارید. 10 تا مقصدهای اساسی گذارید. 10 تا مقصد گذارید، 10 تا 15 تا مقصدهای اساسی با شما خیلی یاردم میکند. هموطنان عزیز و گرامی، این با شما خیلی خیلی یاردم میکند. اول با ممکن که وقتی که شما مقصد میگذارید، شما باید که 5 تا چیز به نظر گیرید. 5 تا نشان داده باید به نظر گیرید. 5 تا نشان داده. یکم کاری کنید که همون مقصدی که میگذارید عمیق باشد. و چیز عمیق بودنش در کار. این خیلی ابسترکت نباشد. این خیلی عمیق بودنش در کار. عمیق چی گفته که کانکریت نه. مثلا وقتی که شما میگید که من میخوام که بیزنس کنم، точно نوشتن در کار کدام نمود بیزنس کردن هستید. اگر شما گویید که من میخوام درآمدم زیاد شود، شما точно نوشتن که از کدام ساحه درآمدتون زیاد شدنش در کار. من مثلا اگر گویید که من میخوام که بیزنس کنم، نویسید بیزنس زبچست، بیزنس لباس فروشه، بیزنس شیر فروشه، بیزنس ماشین فروشه، بیزنس مبل، بیزنس چیزی که همین آرزو دارید که میکنید، اما کانکریت نوشتن نکن. عمیق بودنش در کار. ابسترکت نبودنش ممکن نه. کلمه ابسترکت نه کلمه روسی نه که چیگم نافهم بودنش ممکن نه. وقتی که هوای نافهم است، معنی سر قبول کردن، عملی کردن نمیتواند. عمیق بودنش در کار. یکم. دوم هوای ازمری می بودنش در کار. تو است هوای شما صفر قطع حساب کردن توید. حساب که کردن تونستید همون کار میشد. حساب کردن نتونستید نمیشد. من مثال وقتی که شما میگه که من میخوام که بیزنس کنم که درآمدش $1000 باشد. دیدید؟ من میخوام بیزنس کنم که کپیتالیزاسیش $10,000 باشد. میخوام بیزنس کنم که کپیتالیزاسیش $100,000 باشد. نوشتنتون در کار. هوای حساب کردن شود.
нигоҳ кунед, ҳамин 5 та нишондода ҳар як мақсаде ки мегузоред ҳамон ба буданаш дар кор. сеюм чизе ки шумо бояд кунед, ҳамин нишондодаи мақсадатон ба буданаш дар кор. вақт аниқ буданаш дар кор. кайба ҳамин чӣ мешавад, кадом вақт ба мисол шумо мегӯед ки моҳе майи 2021 ба 30% даромади ман зиёд шавад аз ҳисоби бизнеси либоси фурӯши либоса. то ахири соли 2021 200% баланд бардоштани даромад аз ҳисоби фурӯши бизнеси посуда. аниқ дидед конкретно. чорум, реальне буданаш дар кор. ин чӣ гуфтаги гап реальне? тоҷикиш ба акон чӣ гум? дастрас буданаш дар кор. дастрас. мисол агар шумо ҳозир даромадатон $100 ақле буданаш дар кор, дастрас буданаш дар кор. агар ҳозир даромадатон мисол гум 1000 сомонӣ бошад, шумо гиред сараз нафисе ки то ахири соли 2021 даромади ман 100 000 сомонӣ. ин ақле не. ина кардан наметавонед шумо. майнаи саратон ҳамон ба мутобиқ шудан наметавонад. даромади 100 000 сомонӣ ин мумкин? конечно мумкин. не ки дар як сол не. 1000 сомонӣ 100 000 сомонӣ ба одам як сол ба буромадан наметавонад. ин ба монанде ки агар шумо спортзал равед, ҳамин спортзал равед, шумо ҳозир агар 20 кило бардоштан тавонед, як бора 500 кило бардоштан наметавонед. шумо касалӣ шуда майбӣ мекунед худатона. як умра майбӣ мекунед. барои ҳамон ина ман мехел. шумо агар ки мисол даромадатон 1000 сомонӣ бошад, 2000 нависед, 3000 нависед ақле. то есть 50%, 100%, 200%, 300% ин чӣ кор мекунад? албатта даромадатон 200-300% зиёд мешавад. ман ин чиза медонам. ман чиза бисёр кардагӣ, бисёр одамон ба ёд додагӣ ҳамин чӣ шудагӣ аст. панҷумин чизе ки буданаш дар кор, нишонаи ҳамин мақсаде ки мегузоред, ин сабаб. сабаб чӣ ай? ҳаме чӣ ба одам ба сабаб дар кор, причина дар кор. сабабе ки шумо ҳамин дилатона гарм кунад, сабабе ки шумо вдахнавид кардан гирад. азобам ки кашед, агар ки анамин сабаб бузург бошад, причина ба қувват сабаб бузург бошад, агар шумо ягон вақт намешиканед, шумо ягон вақт аз баҳри орзутон намебуред, дилшикаста намешавед. чӣ қадр сабаб ба қувват бошад, ҳама қадар дарунатон ба қувват месад. қуввати одам пулаш ба нест бачаҳо. қуввати одам илмаш ба ҳам нест. қуввати одам ё рафиқаш ба ҳам нест. медонед қуввати одам чӣ бай? нияташ ба. нияти инсон бузург бошад, нияти инсон пок бошад, бовар кунед парвардигор дастатона тавоно мекунад, ақлатона бузург мекунад. одамое пайдо меша ки шумо ба дастгирӣ мекунад. шумо бояд фаҳмед. шумо бояд фаҳмед ки қуввати шумо дар ниятатон аст. вақте ки нияти пок доред, оқибати коратон ба хайр аст. оқибати коратон бузург аст. не ки вақте ки шумо нияти ғаразнок доред, нияти фақат бахилона дорад, нияте фақат худам ба бошад, дигаро ба не гуфта кор кунед, ага илматонам истифода бурдан наметавонед дуруст. тамом ҳунари худованд додагӣ истифода бурдан наметавонед дуруст. ман бисёр олимоа дидагӣ, бисёр одамои умне дидагӣ, бисёр бачаҳо дидагӣ дусета диплом дорад, грамотни бачаҳо, не ки ҳаёт ба муваффақ нест. чӣ ба ки дарунаш холӣ ай. дарунаш холӣ, дарунаш ранги яъне доира бирин холӣ ай. мефаҳмедан гапи мана? бараба набинед авозаш баланда, чӣ ба ки дарунаш холӣ ай. анамин сабаби ба қувват буданаш дар кор. мана бисёр ба одамо мепурсанд, муаллим чӣ шумо ба ёрдам мекунад? ман мегӯям, ман мехоҳам ки халқам ба хизмат кунам. ман мехоҳам ки умрам ҳамту нагузарад. аз мурдан ман наметарсам. ман метарсам ки умрам ҳамту холӣ гузарошта. ман айн метарсам. ягон одам дар дунё ҷаҳонгир намемонад. як рӯз на як рӯз ҳаме ману шумо мемурем мебуравем. як кас ёштар, як кас пиртар. мо хато мекунем агар ки гумон кунем ки как будто пиро мемуранд, ёшо мемонанд. шумо хато мекунед ин хел фикр. пеши аҷал ба шумо намедонед ки кай мемуред. барои ҳамон любой ҳар як рӯзи умра максимум продуктивна зиндагӣ кардан дар кор, максимум ҳосилнок зиндагӣ кардан дар кор. ки медонад топага шумо зинда ҳастед ё нестед. барои ҳамон анамин 5 та чиза ҳар як мақсадатон ба буданаш дар кор. ино критерие ки мақсад ба буданаш дар кор ай. анакун вақте ки ҳамин чиза фаҳмидед, шумо мақсадатон ҳамин аз болои ҳамино гузоред. ман чӣ хел мақсад мегузорам, чӣ хел мақсадҳои ман меша, ман менависам шумо ба. нигоҳ кунед, ман ҳозир якта менависам, шумо мебинед. ман навистам ки ҳар як боре ки ман мақсад менависам 10 та 15 та, аввал чӣ менависам пешаш ба иншоаллоҳ
همین خیلی گفتم من سر میکنم خدا خواهد، خدا تیاد، تا همون چیزی که برای خداوند باشد که همه چیز از خداوند دونید، همون هنری هم که دارید از خداوند دونید، علمی که هم دارید از خداوند دونید، پولی که هم دارید از خداوند دونید، برکش تیاد گوید پروردگار، همون با نیت کرده کار کنید. من مقصد همین خیلی میگذارم، همین خیلی همه وقت شده استوده است، برای همون میخوام که هم تجربه کار من شما میگم، ممکن شما هم یاردم کنه. انا همین خیلی نوشته، من یک تا مقصد من مینویسم شما انشالله تا دکابر 2021 من 3 تا کتاب نو مینویسم. دیدید نه؟ نگاه کنید وقت انقای شمارش انقای 3 تا دیدنید نه؟ 3 تا تکیه به خداوند که انشالله تنیسیت پروردگار، علمتیت پروردگار، وقتیت پروردگار که همین چی شود. همه کار با تکیه انسان با نکنید، تکیه خودتون با هم نکنید، چون که خودتون هم خطای بسیار میکنید، بعضی وقت خودتون رو پدودید میکنید. تکیه پروردگار کرده کنید انشالله تا دکابر 2021 من 3 کتاب نو مینویسم. من یک تا مقصدی که من نوشتم همین سال همین خیلی دور نوشتم. من مثال من از این چه خیلی که من کردم شما میگم، بعد یک تا 2 تا 3 تا مینویسم. من مقصدهای خودم شما هم خیلی نویسید انشالله تا مارت 2021 ساختمان مکتب اکسفورد رو در شهر خوجند تمام میکنم. دیدید انشالله تا مارت 2021 ساختمان مکتب اکسفورد رو تمام میکنیم. این مقصدی که من گذاشته استم یک جویا کماندم خطی اینش من وابسته دارد. این کتاب نوشتم اینش کمانده وابسته دارد. برای ما کمانده خطی ما اینو میمونیم که انشالله تا مارت باید که ما ساختمان رو تمام کنیم. وقتی که ما همه خیلی مقصد میگذاریم همه کمانده خطی شسته بعد نقشه میکنیم. دیدید اول مقصد بعد از این پیدا میشد نقشه که ترتیب دادیم هر یک کس جوابگاریش پیدا میشد کی باید چیکار کند، کی باید کدوم راه باید جوابگار باشد. من نقشه پیدا میشه. انشالله تا مارت 2021 ساختمان مکتب اکسفورد در شهر خوجند ما تمام میکنیم انشالله. دیدید هر یک چی همه خیل کرده 10 تا 15 تا مقصد گذارید، مقصدهای کلیدی گذارید، مقصدهای مایدهک نه، مقصدهای اساسی، مقصدهای کلیدی گذارید که همون مقصدهایی که و استراتژی چیست که مقصد باشه. چی گفته که چون که از درون هر یک تا این مقصد با پیدا میشه مایده مقصدهای شما. وقتی که نقشه کشیدید مایده مقصدها پیدا میشه. من مثلا وقتی که من مکتب من مینویسم از درون یک چند تا مقصدهای مایده پیدا میشه. درست؟ من مثلا بنا یکم تا آخر ماه января تمام کردن، بنای سپورت زال تا آخر فевраль تمام کردن، оборудование درونش کردن تا آخر ماه مارت، ماه اپریل با уже набор سر کردن. من این دیگر چیزا دیدید مایده مقصدها پیدا میشه. برای همون ما 10 تا 15 تا مقصدهای کلیدی می‌نویسیم. ما این کلیدی مقصدهای استراتژی میگیم. استراتژی گفته کدوم مقصدها میگن؟ همون مقصدهایی که از با دست آوردن این نتیجه ها به حیات شما دیگرگونی های کلان پیدا میشد. تو اگر که شما همین مقصد های کلیدی به دست بیارید حیاتتون دیگر شدن میگیرد. اگر که به دست نبیارید اینم بر ضررش دیگر شدن میگیرد. تو همون مقصد هایی که یک عقوبتش هست، تو عقوبت بعد حیات شما به سخت تاثیر میرسوند، یا مثبت یا منفی. نکنید اگر منفی تاثیر میرسوند، کنید اگر مثبت تاثیر میرسوند. دقت کردین؟ من همین چیزا نوشتنتون در کار. هر یک مقصد 10 تا 15 تا مقصد نویسید. همین سال 2021 سال با نه که پیشش به خاطرتون نبرد. انشالله بس سراغش نویسید و شمارش نویسید، بولی کنکریت ننویسید. خب اگر که من اینجا نگاه کنیم محاضر پریچینش ننویستم، نه که پریچینش هم نویستن ممکن خواهد می نویسید. من مثال نویستم انشالله تا دکابر 2021 من 3 تا کتاب می نویسم. مثال اینجا می نویسم برای چی؟ سببش چی؟
برای که میخوام که علمم مانده روم در این دنیا. من نمیخوام که همه خواندگی من هم تو برود همراهم. برای که میخوام که با میلیون آدما همین تجربه که من گرفتم گیرن با حیاتش بهتر کند، آسانتر کند. برای یک خوبی آوردن در دنیا. مقصد سبب مکتب ساختن من چی؟ سببش چی؟ نگاه کنید انشالله تا مارت 2021 ساختمان مکتب اکسفورد در شهر خوجند تمام میکنیم. سبب причина برای چی؟ برای که سپتامبر 2021 350 نفر طلبه ما قبول کردن توانیم، آموزونیم. من آرزو دارم که خلق ما خیلی علمدار باشد. من آرزو دارم که بسیارتر مکتب بسازیم که خلق ما بسیارتر علم پیدا کند. انا همین خیلی که 10 تا 15 تا مقصدهای کلیدی نوشتید، 10 تا 15 تا مقصدهای کلیدی نوشتید. وقتی که شما مقصدهای کلیدی می نویسید فکر نکنید حاضر پول دارم یا ندارم، من اینو میتونم کردن یا نمیتونم کردن. بعد از اینه که کردید شما نقشه نویسی سر میکنید. وقتی که نقشه نویسی سر کردید، نقشه پلان نقشه نویسی سر کردید، انا همین نقشه نویسی به حد ضرور است که شما از مقصد نوشتن فهمیدید، نقشه نوشتن هم یاد گرفتنتون در کار. وقتی که نقشه می نویسید هر یک تا سیل میگیرید و مثال مقصد نمره 1 میگیرید و هوای اوجه تقسیم میکنید. نقشه کرده قدم به قدم مایده قدمو با تقسیم کنید. مایده قدمو با من مثال ما حوزه کتاب نوشتم شما با یا که مثال مکتب نوشتم، من همون همین خیلی میکنم. نمره 1 می نویسم کتاب 3 تا کتاب، درست 3 تا کتاب. من می نویسم اول направление کدوم направление کتاب می نویسم. من уже تیاری دیدگی هستم. یکم کتابی که من می نویسم یا اینوستر، من این کتاب باید نویسم چه که 28 تا کتاب نو من باید نویسم. بعضی به 10%، بعضی 15%، بعضی 30% ماتریالم است جمع شده است. من یک کتاب یک روز نمی نویسم. بعضی کتاب 5 سال 7 سال من ماتریال جمع میکنم. بعضی کتاب 10 سال مهنت میکنم. این به حد کار قینه. پرستو من هر یک آدمی که صحبت میکنم یا هر کاری که میرم کجایی که میرم من یک چی میآموزم. هم تو یگون انسان قطعی من تا حاضر روان نخوردم و هم نمیخورم. وقتی که آدم من دعوت میکند بیا رفتیم چای نوشیم، من وقت ندارم برای این چی. یا که بعضی وقت آدم میگن یک وقت خالی بید یک دم شینیم، من میگم میبخشی من این چیزو با وقت ندارم. من نمیخوام عمرم هم تو چای نوشی و گپ زنی قطعی گذرونم. نه، این برای من نه. من لذتی که عقلانه که میبرم از مهنت های من این یک آموختن یک چی، این یگون چی قطعی مقایسه کردن ممکن نیست. این چیزه مثال من تیم نقشه میکشم کدوم موضوع ها باید کتاب نویسم. 3 تا کتاب نویسم. یکم یا اینوستر، دوم کتابی که میخوام که نویسم ویبر. این چی افته گپ؟ یا اینوستر میفهمیدن چخیل سرمایه گذار شدن، چخیل حیات به سرمایه، چخیل کردن در کار که پول برای شما کار کند و پاسیو ندخود گیرید و زندگیتون آسان باشد. چی که پول باید که سببگار نشود که شما دیگر راه برد کنید. من دیدم که بسیار مردم باور کنید این تقدیر نیست. بسیار مردم دیگر راه ویبرد میکنند، دیگر راه اختیار میکنند از سببی که پول ندارد. بیچاره دیگر راه اختیار میکند 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال عمر جوانیش هم تو میگذره مرد کار قطعی فقط حساب ایمن از سبب پول دستش به نبودن. بعضی بچه این مکتب عالی نه دیگر مکتب عالی میرد از سببی که پولش نمیرسد. این شهر نمیره خوندن دیگرش. من این چیز از 95 سال فهمیدم. وقتی که دیدم که پول دستم من نیست که خانم پرتافتم 3 تا مکتب عالی با فهمیدم که پول سببگار شدن میتود که شما تماما دیگه تقدیر ویبرد انتخاب میکنید، تماما دیگر направление میرید. باور کنید بعد شما چی میگید؟ ای تقدیرم به همین خیلی بود است. نه این گپتون دروغ. این گپ من قبول ندارم. چون که منم میتونستم که تاجیکستان باشم گم که ای تقدیرم بنده بود است. نه، خداوند به حرکت میکنید، طلب میکنید، دعا میکنید، نیت میکنید، پروردگار دادن میگه به حد صحیح ای پروردگار ایمانتون به قوت باشد. همین باید شما فهمید. سومین چیزی که سومین کتابی که من مثلا من نقشه کردم که خدا خواهد مینویسم، ممکن که حاضر بین دو تا идея бы мог колебаться когда стоим, я тоже 12 заповедей руководителя. Им барой руководителя. Бод ки ман ам 3 та китоб амсол ҳаракат карда тамом кунам. Ҳаст бо дигар
нақшам ба сарам, ман яки ин сета китоб ҳаракат карда бояд ки ман тамом кунам. Мана мисол дидед, ин қисми яки нақшаи ман ваё ба сета мавзӯъ тақсим кардам. Анакун приоритет выбор кардан дар кор. То есть кадомаш более важнитарай аз ҳамин китобҳо, кадомаш более важнитарай. Чӣ хел ман бояд ин интихоб кунам? Кадоми ҳамин бисёртар мардум ба фоидаш мерасад, баъд аудиторияш более широки, ай халқ ба бисёртар ёрӣ мерасонад. Ман диққат карда мебинам, мегӯям ки мана инашу инаш як мебурад. Инаш мумкин ки фақат руководитель, мисол аз 100 та одам 5 та руководитель ё 15 та. Ҳама вай нест ку. Барои ҳамон сами широки аудитория мана ин ба чӣ ба ки массави народ ин ба беҳад фоидаш мерасад. Ин ба ҳама пул надорад ки инвеститсия кунад, значит ин ба агар 100 та одам хонанда бошад манба, ин ба мумкин 80 та бошад, а ин ба мумкин ки 30 та бошад. Значит кадом сар кардан дар кор, а ин сар кардан дар кор. Дидед студент? Дуюм қабати нақшае ки ман бояд кунам. То есть ҳар як чӣ як обоснование буданаш дар кор, як асос буданаш дар кор. Тахминкорӣ дар кор нест. Тахминкор будан мумкин не. Мисол дуюм мақсади, мисол дуюм қисми нақша. Ана акун ман сар мекунам материале ки мисол ман сбор материал, ҷамъ кардани материалҳо. Ана ин ба кор мекунем. Баъд ана акун срок мемонам ман ки иншоалло як сол ба мисол 12 моҳ бошад, ман бояд ки 4 моҳи аввал ба иншоалло ҳамин моҳи апрел ба бояд ки ман китобро тамом кунам. 2021. Мана ин хел. Дидед? Ана акун сар мекунам ҳар ҳафта чӣ хел кор карда нақша кашида ин материала ҷамъ кардана. Ин қисми сеюми нақша ба медарад. Вақте ки ман ҳар ҳафта як чӣ қадар бояд ки ман кор кунам. Ман вақт ҷудо мекунам барои ин кор. Ҳар рӯз 2 соат. Ман бояд ки ҳар рӯз 2 соат фақат ҳамин кор банд бошад. Дига ягон кор дига мане. Ба мақсад мерасад ҳама одаме ки ҳар рӯз 1 қадам 2 қадам пеш барафтан мегирад. Як рӯз ба доно шудан намешавад. Як рӯз ба олим будан намешавад. Камакак мақсада калом мегузоред, не ки қадамои майда қати наздик шудан мегиред. Ин беҳад зарур. Мақсади калом қадамои майда қати наздик шудан мегиред. Ман гум мекунам ки камтарам ки бошад ба шумо фаҳмондан тонистам. Значит хулоса мебарем. Санҷиш мекунед соли 2020 санҷида мебуред ҳаме хатоиҳотуна, ҳаме плюсу минусҳои ки кардаги ҳастед ва он нависта буроред. Як. Дуюм. Сабаби баъзе мақсадҳо амалӣ нашудааш нависта гиред. Сабаби он мақсадҳое ки амалӣ шудагӣ инам нависта гиред, чӣ ба ки ин барои шумо ҳамчун инструмент истифода мебаред соли оянда ва ҳаёти ояндатун ба. Дуюм. 2021 10 та 15 та мақсадҳои калиди мемонад, калиди стратегикӣ ҳамино сахт таъсираш расад ҳаёти шумо ба вақте ки мақсадҳо амалӣ шуд ба ҳаёти шумо таъсири калон расонад. Сеюм, ҳар як мақсада тақсим карда нақша нависед. ҳар як мақсад ба бояд ки шумо нақша кашида нақша нависед. ҳар як мақсад ба. Чорум, баъд аз ки нақша кашидед ҳар якташ ба мисол таки вай ба нақша шуд мумкин 5 пункт, 10 пункт, 20 пункт ҳар якташ ба вай нақшаш мешад. Чорум чизе ки шумо бояд кунед ин чи кадом чиза омӯхтанатон дар кора ки ин мақсадҳо амалӣ шавад. 20 та вай нависед. 20 та савол менависед, савол ба ҷавоб менависед. 20 та савол. ҳамин 20 та savol шумо додана ёд гиред худатон ба. 20 та savol дода ҷавоб сед худатон ба. Ба ки маслиҳат карданам дар кор? Аз куҷо ин илм омӯхтанам дар кор? Кадом ҳунара ман омӯзам ки ин кора кардан тавонам? Чӣ қадар ман бас маблағ сарф мешад барои ин мақсада амалӣ карданам? Аз куҷо ман сарчашма ёфтан метавонам? Ки қадре ҳамкорӣ кардан метавонам? Ки қадре ки ба маҳсулотам фурӯхтан метавонам? 20 та савола мешинеду менависед савол аввал, ба ҳамин 20 та савол ба ҷавобаша тайёр мекунед. Вақте ки 20 та савола ҷавобаша тайёр мекунед, якта аҳама асосаш ин ки кадом илм ва ҳунара ман бояд ки худам ба зиёд кунам. ҳунар. Кадом илм ва ҳунара ман худам ба бояд зиёд кунам ки ҳамин мақсада амалӣ кардан тавонам. Вақте ки шумо ҳамин кора кардед, иншоалло ба мақсадатон мерасед. Мумкин ки соли якум ҳамин 10 та 15 та мақсаде ки шумо менависед ҳамаша амалӣ кардан натоед. Мумкин ки як қисмаш амалӣ шад. Аз соли дуюм ба бо камтари дигар,
соли сеюм ба бу камтари дигар. Аста аста шумо ҳамин ба одат мекунед. майнаи саратон одат мекунад. вақте ки шумо ҳамин майнаи саратон ба фокус, диққататон фақат ҳамин мақсадатон ба рафтан гирифт, майнаи сари шумо ба дигар реклама ҷо намешавад. мано ҳар рӯз ютубу ҳар рӯз телевизорро ба аксияю дигар чизҳое ки метиҳанд, шумо аз паси веон намедарред дигар. аз паси игравии автомати, аз паси ягон букмекерски контораҳо, аз паси дигар чизҳо шумо намедарред. чиба ки мақсад доред аз саратон. вақте ки як кас мегӯяд биё якҷо равем шинем, ё ки як музиката гӯш карда гардем, ё ки як тӯй баравем, улоғ тамошо кунем, шумо намеравед. чиба ки шумо мақсад доред. вақте ки одам мақсад дорад, вақташа беройгон сарф намекунад. кадом вақт ба одам вақташа беройгон сарф мекунад? ҳамон вақте ки аниқ мақсад надорад, аниқ ояндаи кораша дидан наметавонад, баъд назараш ба ҳаме чӣ дар кор метобад. як кас мегӯяд биё рафтем якдам шинем, биё рафтем тӯй равем, биё рафтем динраждини қайд кунем, рафтан мегирад. зоду рӯз қайд кунем, рафтан мегирад. чиба ки вай мақсади аниқ надорад. ҳаёташ ба ҳамин хел гаштан қатиб мегузарад. шумо бояд коре кунед ки мақсади аниқ дошта бошед. ният кунед ки 2021 барои шумо як соли муваффақ бошад. ман дуо мекунам аз даргоҳи Парвардигор ба ҳамаи шумо талаб мекунам ки Парвардигор 2021 як соли муваффақият, як соли 10 баробар пешравӣ, як соли бедоршавӣ, як соли развития, то есть инкишофёбӣ, як соли аҷибу хотирнишин барои ҳар як фарзанди ману шумо, барои ҳар як шаҳрванди ману шумо, ҳамзамони ману шумо, барои тамоми миллати дунё ҳамин хел офарад. илоҳи садсола шавед. то боздид.